wadaroma wo bo wo nua mu nyina no mwatimi so assorti one ne yire ene ne ma no issue because I think say those times are not kwa him na ne problem back here ne ma no mwatimi solve sa issue no so amanenya access to nkwada no ye tie ne se ye ne ebusia no so ayede akasa ebusia over the week there video bi a trend wo media ne so efa ye funny face ene Vanessa won enkofo bisa se Vanessa ni funny face o maka boma na ebisi o monka mbom ene abeye questions bebre e wo media ne so atse e trendy ye pa na ni nyina gina se o makohiem e wo set baako so o mumienu e ba betwa sini baako na enu na aze nkofo yem hihie o mo ate wo hwe de funny face the past experience and yemma bia sisi na nkofo ka se adie yi na se bibi kotrega bibi a yebeye ne den enti amanfo concerns any questions a mu bisa no eno anakwaku menu e de anuye aba the set yi so a sabi Vanessa ne funny face akopie se bibi sia anase bi abufuo bi ba asa bi esa kotrega omo past issue na why ne bejina mu a resolve was set no so okay olanu me say the ade na koy unu say me ne obani ye free pa yeah when you come na medi let's subject you must and any first time I will pop into a video and as a chance on our channel Mr. say over subscribe ama me no click it notification bell on the be latest update yaba on sabit me aka no follow Facebook as Let's Talk GH Rumors and TikTok as Let's Talk GH or comment the answer na we ja comment section ho e de amame don't forget to over share video ama afofo ababehwem ebusia ye new movie bi ebeba so na kwaku menu di mu titima eti de hu ya ne se kwaku menu e de funny face akopiem e wo set bi so a Vanessa e wo ho Vanessa ye baby mama ema ye funny face a nam ne so aman semsem de bue abesi wo mo ntem hwe screen so abon se omu ewo set ne so ate se funny face ni Vanessa ni ate se kofu pisa se na se sie ya mako mu bi no habom on the same set enipa enam ne so ama funny face adwin se bi nka eya tetwuma ate se na enya asempito a Ghana fo yem hwehwe wo mo omo busa se sisi a o maka bom ana se omo nka mbom edie pa na ekoso Ghana fo so omo hu ni twiem na eno na kwakuma enu ede anoyie aba me ma me no mo tife na agina to okay kofi kwatun am ne ofie so ati uba na se du de bia ye bokem ye kwa ha du de bia se Ghana kwa de rounds no de ye am no ka se de abakuma se nya first time de abakuma se okay me ba bia ye bakuma se me konka ye ko e bia metu kwa brochira ife ne yo ma dia papa what ya se yeah ono me mani mfiri so ye ho ofie ho aha e mano so de buoni ani de mano se uncle ye de ofie ho omo fa no se me bra ana me nua ofie ho okay aha na wi asene wo se ye nyina yakọ problem we bi mu da o ola yakọ bi mu da o me start na me ti fie 4-5 years e shan ka me soft mama vada ene madam for ba ko fe ne tender madam for ma me free akumase e betena Accra hotel almost 5 to 6 months e yes for tender papa wuti mi no ma like na me dey na me ni problem bi ade but madam for me hwem di no masa na say sini 4 year adwuma wonya bi wuti fie obede kwa no ahwe nkra no we fi na stress but me emu bi ni wa koma ye timi de sa stress no ati so obi timi ye ma ya de ne ntimi nya ma fofo anya nya ayi fani nkwa ni pa ya yes ade we si ye was start more than 5 or 6 sabi ye do mo koba eto aduane mo mudi e bia ne ye da ye no mo da mpa ba akoso location o mo nka ho ne ye producer ma ye o mo best enti nya we ni first time okay ye I say we ni na see social media na de no hwa ye de na kwakuti mami mi ehwe we say so wadaroma wo bo wo nua mu nyina no mwatimi so assorti one ne yire ene ne ma no issue because I think say those times are not kwa him na ne problem back here ne ma no mwatimi solve sa issue no so amanenya access to nkwada no ye tie ne se ye ne ebusia no so ayede akasa okay ene ebusia na akasa de me ma from de bia ande yaye oba no so ebusia fon so meka se Nyankopon ye de enhira omo because ye no omo kasa ai omo ne me kasa kama omo kan de wo nyina ye de e kire me ama me ka kire me yan so ntimi yan so nim e de no mate o se obusia bi wo mo a de bia na de bia me ka se
ya me ka me dia de am so me kasa tre badwemba me kwa me sabo Vanessa abaso nta me bona abaso se ye wo ba bi wo kwa ne te se yiri ni kunu Mr. Olati nkomoyo a wonim se wadwuma ye a ola wo kobai a wotimi hwe bia wo ma hwe wo yere na bia na bibia si na adwuma na kofom a wo yiri nim se tama na wo ye adwuma no na wo fa sika nka me wo nanso adwuma kofom no atete a wo pa ne do be fam no eno ka obi mama bebre kura fa wo ma adwene mu but yemfa ne se ye nua bae ni yawo mo nya wale for de nanso emma ye de aba wo ntem nanso ka ya busia bi wo ho ma omo fa wo ni problem a wo na mu omo do mo pressure bebe ma wo no la de make what masia atiase nanso opon ni nyina echi no sebi o enkura no ho a wo no omo wo enkura mi nsa omo so ye mayewa enkura so do sometimes here na ntete ya because beto that place otowi obetowi akwati ne ya homache onti e bia me kasa se ya me ye batan die na minim sa de batan ye tie ne mu pressure no aya am sa bo oba na ide Obaso. Na say de wo kan ya yeti ase de na say akakrakra no sa issue no mu ya solve sia ne sa ama say asumdi eba sanity but me person me giwa na bia na director so ehia na bia makwa ayi si akwan bia ma ne set no kwa nti yedi twatwe yenhwe se set yi so a sabi Vanessa ne Funny Face akopie se BBC a anase bi abufuo bi ba asa bi esa trigger omo past issue na why ne begina mu a resolve was set no so okay ola no me say dia de na koy bunu say me ne oba na ye free pa yeah when you come na meeting me ne Vanessa ye free pa ana Funny susu ye menia Funny ye me de share Vanessa ye me de share Mummy and Nina so to Omo as say me no be aye free. Okay. Also do ma obi be che obi ne obi ntimo a no de ba kon enkasa. Sai ni fa no ntimi solve problem. Ola uti enkoma me no di. Oni mi pa mi nam. Na so mi no problem na wo mom no akoya dantem say obi aye o fele for say bia bibi ne obi atimi de tu anima. Ola obi atimi de tu anima. So ko gina oba no nko asem afa ola makia. Yeah. Funny so here. Hey, kanza micha. Ukujina baako asem ukujina baako chi a asem ne ba wuntimi nsobo atotemi. No correct. Oba location ha mo a Funny ye adwuma all right. Bato beto am ndi Vanessa na yede ye bonkomo ye to ye di abrabom komo sebi o fa chem se me kasa. Se even tamana ya ukura na de bia na ofafo an de koso no. Unu se enya ba se me wa bruchi se me wo hefa. Vanessa be fa fo afremi. Wa wo hu de unu ya be ma se ye. Vanessa ma me be fremi. Kwa ku wo hu de unu ya be ma ye. On za da ne. Yes, wa be dan busuani preko pe. Se me po si asa na ma be. Sa. Eti ya oni Vanessa de. Omumi enu ntem de. Di ametuma ka se me ye we ya danfo. Ani me ro a me play wo omumi enu nyina ntem. Na me shra. Enti sa atrega obi be kana adwene wa ha obi kontoka ne de dadi. Vanessa kwa nye ready for sa. Na yanso uhu yawa. Wabaka se ya pa ni jata pa na isi ade wadro sa no wadi ase yeah gogo nyame na aye nyame ase ebia oso wo tia ya so wo tia ba chokan se me gire so nyame hira no so pani ka hello atino yo mate ya we Abusiana said the koku menu no sisi ano wo se nche ye beti asempa ye de ani ti atwi se aso ye beti asempa se de okana because obi an we hye se the Funny Face akom ene sa atrom mane se o ba no obi gidigidi wo social media no di atem na se girl ne kwa de or de ne private party di na atem no kan se ma se de francophonie ne ade no. We don't wish say your brother no you be who say wakosa atibia ni mu biem nti ye nyina ye hope for the best nti e bompa ye say nyame emma the current situation na you hu the current condition no enye permanent enye say bia be bibi e be ba ni nam ye ni so keke na ye be hu ane say waka back to enye saa tibia na owo me debi enye saa na ye pe say de bra koku e de abetu ye ni mu nti ye de ni edi ensem na chi any update ye fi oba
yɛde bɛba abɛsom mo na meyɛka wo so follow Facebook as Less.gh Rumors and TikTok so as Less.gh na wahyɛ video yi ama foforɔ aba abɛhwɛ. Medin ɛde na Napier Santo. Makram.